Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Umufasha mukuru wa Perezida Putin yavuze ko Uburusiya budashaka ko habaho guhagarika by'imirwano by'agateganyo na Ukraine. Abayobozi b'ibihugu byo mu majyepfo ya Afrika bafashe icyemezo cyo guhagarika ubutumwa bw'amahoro umuryango bihuyemo wa SADC uhorejemo ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tanzania yatangaje ko harangiye ikiza cy'indwara iterwa na virusi ya Marburg nyuma y'iminsi 42 nta bantu bashya bayanduye. Tubafitiye n'ikinamico urunana muri uyu mwezi. Ikaze muri amakuru yo kuri wa kane, turi ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa gatatu. Ana makuru reka tuyahere ku mugabane w'Uburayi. Umufasha mukuru wa Perezida Putin yavuze ko Uburusiya budashaka ko habaho guhagarika kw'imirwano by'agateganyo na Ukraine. Yuri Ushakov yavuze ko amasezerano y'iminsi 30 yatanzweho igitekerezo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntacyo azamarira Uburusiya, ngo mu gihe ahubwo azaha ingabo za Ukraine amahirwe yo kwisuganya. Ibi yabitangaje ubwo intumwa bwite ya Perezida Trump Steve Witkoff yageraga i Moscow kugira ngo baganire kuri icyo cyifuzo cya Amerika. Bwana Ushakov yavuze ko yabwiye intumwa za Amerika ziri mu biganiro ko intego y'Uburusiya ari ukubona igisubizo cy'igihe kirekire hitawe ku nyungu zabwo. Ukraine yashyigikiye gahunda ya Amerika yo guhagarika imirwano nyuma y'igitutu cya Washington. Abayobozi b'ibihugu byo mu majyepfo ya Afrika bafashe icyemezo cyo guhagarika ubutumwa bw'amahoro umuryango bihuriyemo wa SADC woherejemo ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni icyemezo cyafatiwe mu nama idasanzwe yayobowe na Perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa bakoreshejwe ikoranabuhanga ry'iyakure. Abakuru b'ibihugu na za guverinoma mu bihugu bigize umuryango w'ubukungu w'ibihugu byo muri Afrika y'amajyepfo SADC bavuze ko batewe impungenge nuko umutekano ukomeje kuzamba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni inkuru ya Shingai Nyoka mugizwe na Prime Ndikumagenge. Abategetsi ba SADC ntamvo batanze zigituma barangije ubutumwa bw'ingabo bari bararungitse muri Kongo mu kwezi kwa 12 mu 2023. Gusa kuva umugwi witwaje ibigwanisho wa M23 ufashe igisagara ca Goma mu mpera z'ukwezi kwa mbere, kazoza k'izo ngabo za SADC ntikari kazwi. Abasirikare b'iryo shirahamwe bagereranywa mu gihumbi b'ibihugu vya Afrika y'Epfo, Malawi na Tanzania bari mu bigo biri Igoma no mu nkengera zayo ahitwa mu Bambiro, aho bacungerewe n'umugwi wa M23. Muri iyo nama y'abategetsi ba SADC bategeze yuko hacatangura itahukanwa ryabo mu bice bice. Gusa inzira bazocamwo mu gutaha ntiyatangajwe. Ikibuga c'indege ca Goma gushika ubu kirugaye. Kugira cugururwe indege mpuzamakungu za gisivile zisubire kukigwako, ubutegetsi bwa Kongo bubanza gutanga uruhusha. Ntawuzi ko urwo ruhusha rwatanzwe M23 ikaba ariyo itaremera kuko ari igenzura igisagara ca Goma. Mu kwezi guheze uwo mugwi wavuze yuko mu gihe izo ngabo zoshaka gutaha, inzira ihari yari yo guca ku mupaka zikinjira mu Rwanda gufatira y'indege zija mu bihugu vyazo. Uretse gufata ingingo yo gutahukana ingabo, iyo nama idasanzwe y'abategetsi ba SADC yongeye gushimangira ko hakenewe gutorwa inyishu ya politike n'imigenderanire irimwo impande zose za leta n'izitari za leta, iza gisirikare n'izitari za gisirikare mu buseruko bwa Kongo kugira hagaruke amahoro, umutekano n'ituze mu gihugu. Kundwiza hitezwe ko intumwa za leta ya Kongo n'iza M23 zihurira imbona nkubone ubwa mbere mu biganiro i Rwanda muri Angola. Biramutse bibaye izo bibaye intambwe ihambaye mu gihe gushika ubu leta ya Kongo yahora yamivuga ko kuvugana na M23 ari umurongo utukura idashobora kurenga, mu gihe uwo muhari nawo ari byo wama uri kurasaba.
twerekeze noneho mu burasirazuba bwo hagati ya Israel yateye ibyatsi byavuye muri raporo yakozwe n'impuguke z'umuryango w'abibumbye yishinja gukoresha buri gihe ihohoterwa rishingiye ku gitsina, yororoka ndetse n'ubundi bwoko bw'urugomo rushingiye ku gitsina mu ntambara yo muri Gaza. Iyi raporo yakoreshejwe n'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bwa muntu, itanga ibimenyetso byerekana gusambanya ku ngufu imfungwa z'abanyepalestina no gusenya ibigo nderabuzima byita ku buzima bw'abagore. Ni inkuru ya Yolande Nere mugezwaho na Jean Claude Mwambutsa. Minisitiri w'intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu yasubizanyije uburakari bwinshi kuri iki cyegeranyo. Yavuze ko aka kanama k'uburenganzira bwa muntu karwanya abayahudi ko kaboze gashyigikira iterabwoba kandi ko nta nicyo kamaze. Yavuze ko aka kanama kahisemo kwibasira Israel ku birego bidafite ishingiro aho kwibanda ku byaha by'intambara byakozwe na Hamas. Impuguke za Loni zakoze iperereza zivuga ko habayeho gukoresha imbaraga n'ubugizi bwa nabi by'umurengera ku bagore n'abana, kandi ko gusenya ku bushake ibyumba byakira abagiye kubyara ndetse n'ibibafasha muri gahunda z'imyororokere bishobora kugaragara nk'uburyo bwo kubuza kubyara icyiciro runaka cy'abantu, kandi ko iki ari kimwe mu byo amategeko asobanura nk'ibigize icyaha cya jenoside. Icyegeranyo kivuga ko hariho n'ibimenyetso by'abagabo b'abanyapalestine bambitswe ubusa, bakozwa isoni ku karubanda ndetse n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Reka tujye mu Rwanda mu rubanza rwa Beatrice Munyenyezi uburana mu bujurire ku byaha bya jenoside. Abamwunganira bakavuga ko batemeranya n'ubushinjacyaha ku mutanga ubuhamya wapfuye, ariko akaza gushyirwa muri dosiye y'urubanza rw'ubujurire kandi atarigeze agaragara na rimwe kuva urubanza rwatangira. Beatrice Munyenyezi yoherejwe mu Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri 2021 akurikiranyweho ibyaha bya jenoside no gufata abagore ku ngufu, ibyaha yahamijwe n'urukiko rwisumbuye rwa Huye hakatirwaho igihano cya burundu, ari nacyo yajuririye. Ni inkuru y'umunyamakuru wa BBC Yves Bucyana ukurikirana urwo rubanza. Abunganira Madame Beatrice Munyenyezi aribo Maître Gashema Felicien na Bikotwa Brice bavuga ko umutangabuhamya witwa Sadiki nta na hamwe yigeze agaragara mu rukiko, kandi ubuhamya bwe bukaba bwarashingiweho n'urukiko rwisumbuye rwa Huye mu guhamya ibyaha bya jenoside umukiriya wabo. Bakavuga ko uwo mutangabuhamya atigeze avugwa mu rukiko ku rwego rwa mbere, kandi no mu rukiko rw'ubujurire barimo ubu atagaragazwa ngo kuko ubushinjacyaha bwavuze ko yapfuye. Ibyo bituma abunganira Munyenyezi ndetse nawe ubwe bavuga ko bashidikanya ku mvugo z'uwo mutangabuhamya, kuko babona ko zahimbwe ngo urukiko rumuhamya ibyaha ku cyo Maître Gashema yise amaherere. Ku ruhande rw'ubushinjacyaha bo bavuga ko ibivugwa n'abunganira Beatrice Munyenyezi atari ukuri. Umushinjacyaha agaragariza urukiko ko umutangabuhamya Sadiki yabajijwe mu mwaka wa 2012 mu bugenzacyaha akiriho, nyuma za gupfa mu mwaka wa 2021. Umushinjacyaha kandi avuga ko ikimenyetso gishingiye ku buhamya ari amagambo avugiwe imbere y'urwego rubifitiye ububasha, ngo kuba umutangabuhamya Sadiki yarabajijwe mu bugenzacyaha birahagije kuba ubuhamya bwe bwashingirwaho. Umushinjacyaha avuga ko mu buhamya bwa Sadiki yashinje Munyenyezi ko yahaye itegeko interahamwe zari kuri imwe muri bariyeri mu mujyi wa Butare kujya kwicira umuntu mu Masaka. Mu kwezi kwa kane umwaka ushize nibwo urukiko rwisumbuye rwa Huye rushingiye ku bimenyetso byagaragajwe n'imvugo z'abatangabuhamya rwahamije Madame Beatrice Munyenyezi w'imyaka 53 ibyaha bya jenoside no gufata abagore ku ngufu, rumukatira igihano cy'igifungo cya burundu. Ubushinjacyaha burakomeza gutanga ibisobanuro ku bujurire bwatanzwe na Munyenyezi bugaragaza ishingiro ry'ibyaha yahamijwe. Ni ibyaha we aburana hakana. Mu rubanza yisobanura avuga ko azira ibyaha by'umuryango yashatsemo. Umugabo we Shalom ntaho bari na nyirabukwe Pauline Nyiramasuhuko wahoze ari minisitiri w'umuryango mbere ya jenoside bafungiye Arusha muri Tanzania ku byaha bya jenoside. Tujya noneho mu Bubiligi aho ubushinjacyaha bwo muri icyo gihugu buvuga ko ikigo cy'ikoranabuhanga cy'itumanaho gikomeye cyo mu Bushinwa Huawei gikekwa kungukira mu bikorwa bivuga ko bitumiwe n'amategeko byibasiye inteko nshinga amategeko y'Uburayi byo gusaba abategetsi gukora ibintu bigifitiye inyungu. Abashinzwe iperereza bavuze kandi ko abacamanza basabye ko ibiro by'abafasha babiri by'abadepite bifungwa. Abantu benshi batawe muri yombi kugira ngo bahatwe ibibazo nyuma y'ibitero bya polisi mu Bubiligi no muri Portugal, kandi
uwundi muntu umwe yafatiwe mu Bufaransa. Huawei ntacyo irabivugaho. Huawei yahuye n'igitutu mu Burayi n'ahandi kubera isano ifitanye na guverinoma y'Ubushinwa, mu gihe hari ibibazo by'umutekano ishobora guteza. Iki kigo gihakana ariko guha amakuru guverinoma i Beijing. BBC gahuza miryango ni saa 10:39 muri studio za BBC i Londres. Dusubire ku mugabane wa Afrika. Umubare w'abantu banduye indwara y'iseru cyangwa se agasama mu Kirundi mu Burayi no muri Aziya yo hagati wageze ku rwego rwo hejuru rutari rwagerweho mu myaka irenga 25 ishize. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryavuze ko ubwandu bwikubye kabiri muri 2024 ugihanije na 2023 bugera kuri hafi 128. Abana bari munsi y'imyaka 5 bagize ibice birenga 40% by'abanduye iseru ivugwa muri aka karere kagizwe n'ibihugu birenga 50. Umuyobozi wa OMS mu karere k'Uburayi Hans-Henri Kluge yavuze ko iyi mibare yagombye gutuma abantu barushaho kuba maso, atanga impuruza ko hatabayeho umubare munini w'abantu bafata inkingo iki kibazo nta mutekano mu by'ubuzima wazaboneka kino kibazo kitabonewe umuti. Tanzania yo yatangaje ko harangiye ikiza cy'indwara iterwa na virusi ya Marburg nyuma y'iminsi 42 nta bantu bashya banduye. Abashinzwe ubuzima bavuga ko iki cyorezo cyakumiriwe nyuma y'urupfu rw'umuntu wa nyuma wemejwe ku ya 28 z'ukwezi kwa mbere. Iki cyari icyorezo cya kabiri cya Marburg muri Tanzania mu myaka 2 ishize. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ryavuze ko habayeho igisubizo cyihuse cy'ubufatanye bukomeye hagati y'abategetsi ba Tanzania, amatsinda y'abavuzi ndetse n'abafatanyabikorwa mu by'ubuzima bo hirya no hino ku isi. Iyi virusi yica cyane, itera umuriro ukabije uherekejwe no kuva amaraso kandi kwirakwizwa no gukora ku matembabuzi y'abayirwaye. Perezida wa Polonye Andrzej Duda yasabye Amerika kohereza intwaro za kirimbuzi zo mu bwoko bwa nucleaire muri Polonye mu rwego rwo gukumira Uburusiya. Mu kiganiro n'ikinyamakuru The Financial Times, Bwana Duda yavuze ko yaganiriye kuri kino gitekerezo n'intumwa idasanzwe ya Perezida Trump muri Ukraine n'Uburusiya Keith Kellogg. Polonye yihutishije kuvugurura igisirikare cyayo kuva Moscow yagaba igitero simusiga muri Ukraine, none ubu nicyo gihugu cya mbere mu muryango wo gutabana wa OTAN gikoresha amafaranga menshi ugereranije n'umutungo wacyo mu kwirindira umutekano. Ni inkuru ya Adam Easton mugezweho na Yvette Kabatesi. Perezida Duda ntiyavuze uko itsinda rya Trump ryakiriye icyo gitekerezo cye. Kuba Amerika igerageza gushishikariza inzira y'ibiganiro byo guhagarika imirwano muri Ukraine, kohereza intwaro za kirimbuzi muri Poland bishobora gufatwa nk'ubushotoranyi bukomeye ku ruhande rwa Moscow. Bwana Duda yavuze ko Uburusiya butigeze busaba uruhusa umuntu n'umwe mu 2023 ubwo bwatangazaga ko bugiye gutwara intwaro za kirimbuzi i Belarus hegereye umupaka wa Poland. Mu cyumweru gishize, Minisitiri w'Intebe Donald Tusk yabwiye inteko ishinga amategeko ya Poland ko yifuza ko igihugu cyagira ubwirinzi bwite bw'intwaro za kirimbuzi, ariko yemera ko kubigeraho byasaba urugendo rurerure cyane kandi rukeneye kwemeranywaho na bagenzi babo bo mu mutwe wo gutabarana hagati ya Amerika n'Uburayi NATO. Umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francisco harimo kwizihiza isabukuru y'imyaka 12 amaze ku ntebe y'upapa mu bitaro i Roma, aho harimo gukira ibibazo bikomeye by'ubuzima maranye ukwezi. Vatican yavuze ko Papa yeretswe ubutumwa bw'abamwandikiye amwifuriza gukira vuba mu gihe akomeje kwivuza. Hari igihe Papa Francisco yararembye cyane, arwaye umusonga n'ibibazo bifitanye isano nawo, hari kubu uyu mukambwe w'imyaka 88 bivuga ko ubuzima bwe butakiri mu kaga gakomeye. BBC gahuza miryango tugeze ku isaha ya 12:44 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Noneho no mwanya w'ikinamico Urunana. Abaturage n'abayobozi ba Nyarurembo mu ngamba zo gushakira umuti ikibazo cy'imyanda ihumanye. Kwa Pascal bo byabakomeranye. N'Urunana. Oya Pasika, wowe n'umugore wawe mukobwa Jana, ibi sinshobora kubyihanganira namba sinshobora kubyihanganira rwose. Ariko mama,
nshatse ibi byose ni wowe nabishinja pe. Gute kandi? Kuva kera aba bantu nashatse kubirukana ariko ukabagirira imbabazi. None do wabibonye? Nukuri rwose ikosa kuko rirahari pe kandi biragaragara rwose uwari hakana sinzi uko yaba ameze. Ubu se ko mwakimennye nyine ubu mufite ubushobozi bwo kukigura. Umukobwa jana ariko wagiteyemo ibuye. Ndakwiyamye Pascal, ndakwiyamye. Kone mozi cece cyabo ngaho. Ha soni, abantu bakuru nkamwe mukarara mu Rwanda mubuza abantu amahoro nta numwe waguhetse kubera. Ariko niyo barwana ariko ntibamenera ibirahure by'inzu. Ibyo byo bagomba kubyishyura yewe. Ahubwo nibave muri ibyo. Bajye kugura ikirahure bashake n'umufundo wo kugishyiramo. Mbare kabiri yewe iki kirahure cyagezemo. Umukobwa je. Uretse guhamagara. Ndavuze ngo undutwanye twose muzinge bugende. Mutubabarire nukuri rwose ntimutwirukanye. Mutuvira hayewe ntimwongere no kuharara. Mube mugiye rwose mushaka handi mujye. Cyangwa nye tubareke uyu munsi wo kwitegura hanyuma bazagendesha. Uratangiye? He? Iryo risubiza aho rikuye mama. Risubiza aho rikuye. Ntibashobora kurara muri uru rugo ngiye nabisinyiye. Nukuri nyamara mushatse mwatubabarira pe. Ariko mushobora kuba mutarimo kumva ururimi ndimo kuvuga. Muranyumva ntimunyumva. Reka nze mbibere. Okay. Sibi, musori gataza. Mutware ibintu byanyu. Mutware iyo myanda yanyu vanga. Ahubwo mama, herekeza abashuti bawe ngende bavanga. Arakoze umuturage utanze igitekerezo ndagira ngo noneho dukomereze no kuzindi ngingo. Nkuko maze kubivuga rero mu nama y'uyu munsi turakomeza kuganira ku ngingo imwe hariyo yo kubungabunga ibidukikije. Birumvikana? Ariko noneho turibanda ku bijyanye n'imicungire y'imyanda ikomoka ku binyabutabire n'indi myanda yangiza ibidukikije. Murabyumva? Ngo murumva iyo myanda ari iyihe rero? Yego tubwire. Murakoze. Nje nitwa Bushombe wa Mariviani. Je rero natanga urugero rw'imiti ndetse n'amacupa n'ibindi bishobora kwangiza mbese nk'ibinyabutabire ibikoresho byo mu mashuri. Yego. N'ibindi nk'ibyo ngibyo mbese byo kwa muganga. Yego rwose uracyakomeza? Yego. Mbese navuga nk'amabuye ya radio, batiri z'imodoka. Yego. Imiti, ibikoresho byo mu bushakashatsi mbese n'ibindi byose nka bya mudasobwa. Yego rwose. Hanyuma rero ibyo byose iyo bidacunzwe neza bishobora kwangiza ibidukikije. Ni ukuvuga ibimera, amazi, ubuzima bw'abantu ndetse n'ubw'inyamaswa. Tutibagiwe n'ibiguruka. Murabyumva? Yego rwose. Hagomba kubaho rero uburyo bwihariye bwo gucunga ubwo bwoko bw'imyanda. Ariko je mfite ikibazo. Yego wabaza rwose nta kibazo. Ko numvise ibyo Bushomba avuga ari ibyo mu mashuri, mu mavuriro no mu bigo by'ubushakashatsi. Nkatwe abaturage haraho duhurira nabyo. Urumufundisi. Ibyo byihorere Stephen. Byihorere. Uziko nibagiwe za telefone di ndetse na za batiri zazo. Yego. Batiri ya telefone se yashiriye umuhungu wanjye ikiganza. Ibyo Bushomba avuze nibyo rwose. Ngira ngo muhise mwiyumvira urugero rwiza rw'ingaruka z'ibyo bikoresho. Biratumaza ahubwo. Ndabona nawe hari icyo ushaka kuvuga. Murakoze nanjye nitwa Murebwayire. Koko kwiyo myanda no mu ngo zacu ndetse naho dutuye haboneka. Ariko si ubwo ngubwo twabikoraho. Bagusubize nanjye numvire. Arakoze cyane Murebwayire. Ngira ngo nitwari gusoza iyi nama tudatanze umurongo ku bijyanye n'imicungire y'iyo myanda yangiza. Wenda muyobo. Yego. Mutari mwasubiza. Mbese reka ngewe mbaze. Baza rwose nta kibazo. Ibyo bikoresho muvuze. Yego. Ngewe ndabona ko ari ibikoresho nkenerwa mu buzima bwacu bwa buri munsi. Yego koko. Muragira muti twabigenza duteka ari ibikoresho tudashobora gutandukana nabyo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Aha. Icyo rero nicyo tugiye kuganiraho.
kukomeza kundeba suragira ngo njye mbikoreye iki Pascal none genda bigira nte shaka igisubizo none se ko Nyesi na Rangwida bamaze kudusohora mu nzu yabo urabona turakomeza kwicara mu rugo rw'abandi n'ibi bintu byacu n'abana bigende bite ariko gihe ndumva ari wowe ukwiye gushaka icyo gisubizo kuko rwose niwe nyirabayazana w'ibi byose mukobwasha mbabarira di nyirabayazana ni wowe maze mwumva ukuntu abantu rero bigurutse uruhare rwabo ubu si udakora iby'ejo wakoze kujya gusangira n'abagabo mu tubari ngo uko gusinda gutaha unsakuriza umpohotera kunkomeretsa gutera amabuye ku birahure by'inzu y'abantu ukanabimena ubwo urumva ibyo byose njye Pascal narabigize mu ruhe ruhare mbwiza ukuri genda se nyine ni wowe nyirabayazana wewe wayangiraga iki kunkingurira wangaga kunkingurira hari ubwo ari inzu yawe wiyubakiye nta soni aha reka nkwihorere ubwo urashaka ko twongera kurwana ariko mana yanjye koko ubu turerekeza he noneho ibyo ni ibyawe mana yanjye ubu iyo mba mfite amafaranga mba nguze icyo kirahure nkanagishyirishamo wenda twasaba imbabazi Rangwida akaziduha agakomeza kuducumbikira none ntayo yatubabarira nyine none se ko nta mafaranga mfite mbigirene ariko ngize igitekerezo ngaho se kivuga icyo gitekerezo twumve mukobwaje uwajya kureba Stefano Stefano umurebaho iki nkamusaba amafaranga yo kugura icyo kirahure ahubwo ni nawe waza kukidushyiriramo Stefano niwe gisubizo yewe ayo mafaranga se yaba aguhaye ubwo byaba bimeze bitera cyangwa nkamusaba avance umusogongero ariko ubwo uzi ko Stefano ngiye natangiye kumukeka amababa umukeka amababa se yakugize ate yakugize atera nta kundi byagenda aho kugira ngo twirukanwe gendo yamusabe nta kundi nyine yego murakoze nanone yego nkuko mwabitubwiye ndetse n'ingero tukaba twazibonye bariya abana baherutse gukomeretswa na batiri ya telefone ibyo rwose twabyumvise kandi birumvikana ko ibyo bikoresho by'ikoranabuhanga n'imyanda ibikomoka iwacu mu ngo zacu birahari aha yego birahari rwose birahari pe birahari ariko rero ubwo ngewe mfite ikibazo kibaze rwose ubwo mu ngo zacu ni gute twacunga iyo myanda kwaho isi igeze utavuga ko utazabikoresha ni ikibazo cyiza rwose kuko umuntu yabaho atagira radiyo atagira telefone aha murebwa ye icya mbere mugomba gukora mu ngo zanyu ni ukubanza kujya muvangura imyanda ibora n'itabora urabyumva neza ibora mukayishyira ukwayo itabora nayo mukayishyira ukwayo ikindi rero hari ibindi binyabutabire n'ibifitanye isano nabyo tuvuge nk'imiti yica udukoko cyangwa imyanda ikomoka ku bikoresho by'ikoranabuhanga nk'izo telefone zashaje na batiri zazo amacupa yavuyemo imiti itandukanye byose bigomba gukusanyirizwa ahantu hamwe kandi hatagira aho hahurira n'ibindi bintu cyangwa abantu birumvikana neza yego ndabyumvise hanyuma se ubwo aho hantu tuba twabikusanyirije bigomba kugumaho ariko rero numva bimaze gukusanyirizwa ahantu hamwe nta kindi cyaba gisigarutse kubitwika reka muramenye rwose ahubwo kirazira nongere mbisubiremo namwe mumenye rwose kirazira gutwika iyo myanda ni ikosa rikomeye mwaba mukoze kahore none ubwo bigomba kugenda bite aha munkurikire ubu rero inzego z'ubuyobozi haba ku rwego rw'akagari no ku rwego rw'umurenge haba hagomba guteganywa uburyo iyo myanda igomba gukusanywa n'uburyo igomba kugezwa ahantu iba yarateganyijwe gukusanyirizwa ku rwego rwisumbuye murabyumva aha ikindi kandi si ubonetse wese uba ugomba gukusanya iyo myanda oya rwose hari abantu babihuguriwe bashinzwe kubikusanya hakurikijwe amabwiriza agena ikusanya ry'iyo myanda aho ariko njyewe mfite ikibazo ikihe bushoboka dore ikibazo giteye gitya ko hano mu kagari kacu tutazi abo bantu babishinzwe cyangwa se ikindi kigo icyo ari cyo cyose kibishinzwe twe twabimenya dute yego rwose no nama ifite akamaro niba mutabazi cyangwa wenda koko bakaba badahari ntabwo tuzi rwose twebwe nk'abakozi bashinzwe ibidukikije tugomba gukorana n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze tukigira hamwe uko ubwo buryo bushyirwaho birumvikanye
mama yari ikeneye halo mwiriwe mwiriwe neza ubuse mwamenye ndireya urumva nakuyoberwa reya mana yanjye we narigize ngo nturi bumenye kuko nkoresheje telefone ya mugenzi wanjye urumva nayoberwa akajwi kawe ra nibyo mana we kiri birashimishije ushimishijwe n'ikireya kubera ko hari ikintu cyiza nyine nziho yewega none se sheri karame mana we ndishimye ni ukuri ushimishijwe n'ikireya kubera ko nkwise sheri ukabinyemerera sha gusa ni ibintu bikomera kiri kuri njye ndumva bihambaye ahubwo okay none se shu ko ndi hano hafi ku kigo nderabuzima urahari ngo umfashe waje kwivuza se cyangwa n'ikindi kibazo oya da gusa nagira ngo numve ko uhari kandi niba ufite akanya nze nkwisuburize ndahari rwose ndi mu biro byanjye mana yanjye we none se sheri kubera icyo utagiye gushaka amafunguro kandi ari mu kiruhuko cya saa sita mbese ugira ngo muri iyi minsi hari apeti nkigira yesu we wagerageje rwose ukiha ka morali ntoheranwe n'agahinda k'ibyakubayeho cyangwa wararwaye oya nta kibazo ndi muzima mana we ubuse ngufashe iki koko ni ukuri ugomba kurya kiri ariko nta kibazo oya sha ni ukuri gutyo ni ukwihemukira nyagasani umva waje tukajyana ahantu nkagutera peti basi oya nta kibazo reya ni ukuri hangane kandi mbabarira uze pe ariko sha sinari kuzi kwita ku muntu bene ako kageni nakwitayeho se shahu hari undi ufite wakwitaho ariko rero nubwo wanze ko tuvugana ariko wenda wagenda ukirebera noneho ukatwirukana ariko wamaze kubyibonera ibyo nibonera ni ibiki ubwo umukobwa jo wenda reka tureke gutinda cya kirahure cyamenetse rwose twamaze gushyirishamo ikindi ngo iki do reba ni ukuri reba ndabona mwagishubijemo koko reka twagukoreye ikosa nta kuntu rero twagombaga kubereka gutyo gusa rwose cyakora mwakoze da reka mbashimire si uko se ariko rero rata buriya njye mbona wowe uri umuntu mwiza gusa se gira uti ahubwo asa n'imana y'u rwanda oya rwose imana yatwihereye umukecuru mwiza umubyeyi w'imfura pe umva cyane namwe murakabye ariko njye nikundira n'ukuntu wumva abantu ukagira imbabazi ukamenya no kwihangana cyane nicyo kintu nese simwe mu ntesha umutwe ni ukuri rwose si ukubeshya ikibazo nta nyesi gusa pe nsi se wabagira ati si amakosa yanyu oya buriya rwose wowe bongeye ukatubabarira twakubera abantu beza erega buriya dushobora no guhinduka ahubwo se pasika ndakumva mwabigenje mute kugira ngo mushobore gusubizamo kiriya kirahure wowe ukabyara we twebwe twibwirire niba utubabariye nawe uko twabigenje rwose nabyo turabigusobanurira pe muratubabarira dusubire mu nzu se ko ntawe dufite twajya n'uru rubyaro ushatse watugirira impuhwe ukatubyara ubwa kabiri rangwe ni ukuri watubereye umubyeyi komeza utubyare mubyeyi mwiza ngabo kwa Pascal baratakamba izi mbabazi basaba se barazihabwa naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango urunana development communication mukayikurikira kuri radiyo BBC kuwa kabiri no kuwa kane saa 12:45 z'umugoroba ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube kuyigeraho andika ijambo ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783181064 mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook kwigeraho no kwandika ijambo urunana tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'urunana twumvise mu cyumweru icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho butaha barakoze bagenzi bacu mu ikinamico urunana nibo rero bashoje amakuru yacu kuri wa kane tariki ya 13 z'ukwezi kwa gatatu n'amakuru yarahagarariwe na Nina Iradukunda ku buhanga bw'ibyuma hari abi mwakoze cyane kwitamo BBC gahuza miryango amakuru yacu mutakurikiye kuri radio mushobora kuyasanga ku rubuga rwacu rwa internet ni bbcgahuza.com